देशभरातल्यो दर्यादेगो नितळ आणि सुरक्षीत दवरच्या हेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर हो उपक्रम देशभर चालीक लायला। गोंयांत ह्या उपक्रमाचे उक्तावण सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी सकाळी 7:30 वरांचेर जातले। मिरामार दर्यादेगेच्या नितळसाणीन ह्या उपक्रमाची गोंयांत सुरवात जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। दर्यादेगो नितळ उरपाक तशेंच जलचर प्राण्यांक आनी नुस्त्यांक प्रदुशणापासून वाचोवपा खातीर सरकारान हो उपक्रम चालीक लावपाचो थारायला। The coastal line of Goa is calling us. We have all the fun on our beaches, but it needs cleaning too. So on the 28th November at 7:30 a.m. morning, I am going to be at the Miramar beach to flag off the beach cleanup drive, and I lend my wholehearted support to this campaign by Divyaj Foundation, founded by Mrs. Amruta Fadnavis ji and Asif Bamla Foundation. Join me to save our marine life and to launch the campaign to keep our beaches always pristine and clean. So let us all be part of India's Swachh Sagar Surakshit Sagar campaign launched by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji.